Fokusan dalam pertandingan is not only your vocal but you punya persembahan juga. Walaupun kemana aku pergi, saya tetap stay di sini. Terus dia cakap lagi, please listen to me. Faham? Dia bagi kat situ. Instead of you menyanyi sekadar untuk touch the note perfectly, why not you deliver lagi dekat bahagian situ. Hintangan songkura gira tupus ka dia Black fokusan ka Bira that note baru kau pergi. Sebab dia tengah low, you punya energy dah tak sama level dengan note yang you nak pegang. You boleh. The drum dah naik ni. Okay, tak boleh baik now.